Aloha kako, this is Kainoa Kiana Aina, and welcome to E Helu Helu Me Kainoa. We are going to be looking at an atikala from Kawaku Kalahale. This atikala was created November 10th of 2002 by Keone Smith, and it's titled Kiʻei Hālō Ya Kahana. As a disclaimer, as usual, the translations that you see are my translations, and they can be accurate or inaccurate. I tried to translate them as best as I could, and I do know that there are other people that could translate it more accurately. So I just want to let you know that when you do read it, don't think that it's 100% correct, but at least it'll give you in the ballpark of what it's talking about here on the Octicala that we will be reading. This time I'm going to be reading it at a pace where it's not too slow, but not too fast, or at least not speedy where I would normally go with the Nupepa. And I hope you enjoy this read. Here we go. Maoloa no ko'u mahalo nui, I ka nani pūnono o Kahana. Ka moani a ala anu hea, o nā pali a o ko'olauloa. Ma'e wale no ke ia mau ōlelo ho'ohiluhilu I puana ia e Mary J. Montano, laua o Charles E. King, ma loko o kā laua mele o Beautiful Kahana. He mele ke ia no Mary E. Foster. He haku'aina Hawaii o ke awawa kua'aina loa o Kahana o Ahu. Sorry, I'm just looking at my translation as I think I have a typo somewhere. Okay, here we go. I ka māhele nui o ka āina I ka makahiki 1848, or 1858, ua lilo ka hapa nui o ka āina o Kahana I ke ali'i wahine o Annie Keoho Kalole. Ka makuahine o ka lā kaua laua o Lili'u o Kalani. Ua noho kekahi po'e ma ka ʻainana I laila o kanu lākou I ke kalo a ho'ohana nui lākou I ka loko i'a o laila o huilua. I ka makahiki 1855 hiku, ua kūʻai lilo aku o Keoho Kalole I kona ʻaina I kekahi kanaka pākē o Asing, Apakana. A kanu nui o Apakana I ka laiki I ʻoihana. Mai Apakana aku, ua kūʻai ʻia ka ʻaina e kekahi hui o nā Hawaiʻi he kanaiwa-kumalima ko lākou nui I ka makahiki 18,400. I loko o ia makahiki hoʻokahi no naʻe, ua kau mai kekahi kānāwai hou e aʻe ana I ka pani kū ʻia o ka ʻaina molaki me ka hoʻoholo ʻole ʻia e ka luna kānāwai. A no laila, ma ia hope koke aku iho no, ua nui nā ʻāpana ʻaina I kā ʻili ʻia e nā panakō. Kūʻai hou ʻia nā ʻaina I lilo e Mary Foster o ka ʻohana Robinson. And there's my typo, because I think in my translation I put Mary Foster and Robinson family, but it's Mary Foster of Robinson family. Okay, where was I? Ame Kane Ohe Ranch. I ka makahiki 18,400. Paia nui o Foster me Kane Ohe Ranch. Ma muli o ka ukiuki nui o Foster I ka puhi ana o Kane Ohe Ranch I ka ulu lāʻau ōiwi lahaʻole o Kahana I ke ahi no ka hana ana I ka pā pipi I ka makahiki 1901. There's another typo because I put in the year 1901, but they actually were burning native plants from that year 1874 all the way to 1901. That's a lot of years. That's a little less than 30 years.
Ua kūʻai pauloa o Foster I nā ʻāpana o Kaneʻohe Ranch me ka manaʻo e mālama I ke ʻano kumu o ka ʻāina o Kahana. I ka wā I hala ai o Foster I ka makahiki 1960 aia iaia he kanaiwa pakeneka o ka ʻāina o Kahana. Wow, it's a lot. I ka makahiki 1965 hoʻokikina ʻia nā hakuʻāina ʻo ia hoʻi nā hoʻoilina a Foster a me kekahi poʻe o hana Hawaiʻi he kākaʻikahi o ka hana e kū ai lilo I ko lākou mau ʻāina I ke aupuni. Ua makemake aku nei ke aupuni e hoʻoneʻe I nā ʻohana I waho o ka hana I waiho kanaka ʻole ia ka ʻāina akā ku nā ʻohana o ia wā ma ka hale kapikala I Honolulu. No laila, kukulu ʻia he ʻailike ma waena o ke aupuni a me nā ʻoihana e noho lākou a piha kanaono 15 makahiki. A laila, pau ka ʻailike. He pono mau nā ʻohana e hana I kekahi hana kuʻuna o nā Hawaiʻi. I kēia wā, mālama kekahi mau ʻohana o Kahana I nā loʻi kalo, nā mala ʻai Hawaiʻi, nā mala wauke, hala, lāʻi, awa, ke alualu puaʻa, a mālama pū I ka loko iʻa kahiko o huilua. A komo nui ka lehulehu no ke aʻo ʻana I nā hana a kahiko loa. O ke Queen Liliʻuokalani Children's Center, Brigham Young University of Hawaii campus, nā Papa ʻōlelo Hawaiʻi o ke kulanui o Hawaiʻi ma Manoa. A me kekahi mau hui hou aku kekahi o nā hui o waho I komo I loko o nā hana e mālama ai I nā hana kuʻuna ma Kahana. I kēia wā, ua lilo o ka hana he ʻāina hoʻonaʻau au no ka Hawaiʻi e aʻo ai I nā hana kuʻuna a nā kupuna. Let me say that one more time. I kēia wā, ua lilo o ka hana he ʻāina hoʻonaʻau au no ka Hawaiʻi e aʻo ai I nā hana kuʻuna a nā kupuna. E hoʻomau ʻia ka nānā ʻia o ka hana he puʻuhonua a I kī puka no ka Hawaiʻi e mau ai ka ʻike a me kahi o nā ʻike o ka Hawaiʻi ʻimi loa. I do think there's another typo here. I think I mentioned in my translation about... it was on something on the top. It was the inheritance of Foster and some families that got parceled land. And I think they were trying to not buy land from the government, but I think sell land to the government. Sure, that's unclear. Overall, I hope you enjoyed this read. I think I did pick up the pace a little bit towards the end. And I hope you're able to replay this and practice and see if you can get some fluidity in your reading of ʻŌlelo Hawaiʻi. So mahalo. Please, if you enjoyed this helu helu me kainoa, scan the QR code and give us some feedback and let us know that you did like it or didn't like it and how we can improve. Overall, collecting this data helps us to continue doing work just like this. So mahalo nui and aloha.